Reka turebe amwe mu maside akoreshwa iyo turimo turakora exfoliation. Ahazi bayakora mu mbuto zigiye zitandukanye. Ahazi ikintu ugomba kumenya ntabwo zigera mu ruhu mw'imbere, zitanga superficial exfoliation. Exfoliation ni hano hejuru ku ruhu rwacu. Zitanga exfoliation yoroheje ku muntu wa oil skin, zishobora kutamukorera kubera ko ntabwo zigera mw'imbere. Umuntu wa dry skin niwe zishobora gukorera. Umuntu wa oil skin we akenera exfoliation igera mw'imbere mu ruhu, ariyo twita BHAs. BHAs zizwi ni salicylic acid. Salicylic acid iragenda ikagera mw'imbere igakuramo imyanda ishobora gutera ibiheri ku muntu ufite oil skin. Ikindi ugomba kumenya nuko ahazi zishobora gutera ama irritation bitewe n'ingano ya acide yakoreshejwe muri iyo exfoliation. Ahazi ni nka glycolic acid, harimo mandelic acid, malic acid, lactic acid. Izo zose ni ahazi zitanga superficial exfoliation. Naho BHAs harimo salicylic acid, ikaba ariyo igera deep muri pores zacu igakuramo imyanda, cyane cyane ku bantu bafite oil skin bakenera BHAs cyane. Impamvu nuko yo yivanga n'amavuta, naho kuri ahazi zo ntabwo zijya zivanga n'amavuta. Naho BHAs zo ziragenda zikivanga n'amavuta bigatuma zisukura imbere mu ruhu.